دمسالا زوستانê li ber deriyane û ji bo pêşwazîkirina wê demsalê xelkê herêmê celebên cuda yên mûnetê amade dikin û hiltînin. Yek ji wan jî çêkirina dimsê îsotan e ku li bajarê Kobanê xwedî giringiyeke taybet e. Xalit Hemoyê ji bajarê Kobanê ev 7 salin projeyeke xwe ya taybet ji bo çêkirina dimsê îsotan û îsotên hişkirî vekiriye. Xalid îsotan ji bazara herêmê tîne piştre bikeda jinan ji heftê cudakirin, şuştin, paqijkirin û raxistin. Em tînin li mor çê dikin, em berî din dişûn, pêrê zod bê em heno bizrî wî û ayê wî şewayê bigîjî do tê şiştin, şewabê xwe ku kulik ser hebe, derman ser be berî tê şiştin, pêrê ji bizir jê derdixînin polê me hene tê de dişuxulin, pêrê em rêdixînin reng bi reng îsot ve berî îsot pêr em têne dimirs, lan û dirê germ e, em qismekî dixemirîn divê xemir. عربی دوی خمر هم خمرینه نوعی که رش درخینن یکی مور درخینن یکی سوری حنارلی یعنی زهری اولونا حرس لونا هم درخینن بر همه مدید گین هم هنه که قسمه که دکانه دفروش هنه که زبونه مهنه جکاری معلم اکری مورکه یسوتی منه دمس و ای عشکرنی گیج هفدی یعنی زی خراب نکرد. Piştî ku berhemên navxweyên Kobanê bi dawî dibin vê carê Xalid îsotan ji herêmên cuda tîne. Bi gotina Xalid armanca wî zêdekirina berhemên navmalî û xwecihî ye. بعد دوی منطقه دی منطقه مهک درشت که هم دی باقی کوبانی پیرامش کسرات قلبی رق اتینم هر سیر رو که از مکینه کتینم هم حفاظ سرد کن هینا حیشن کاسکن جمع خرانو به هم دفروشم قسمک جی مخازن کری 5 کیلو جی داگرتنه واج هم زبستانه ددنا ولات لی خو کوبانی کی قط بیت دکانه ای کیلو کی دبی د کیلو دبی ای تیر شیبه کی دبی حسب قدرتی کوبون گرگ ممجت جامع دبی ملت میراقت جامع ام وی و شغل می واجب کار می بو کولونه هدف آرمان جامن از بی عقل ما دست ما خدای کوبانی روجاوه زنگینه حری می زنگینه هیچ ما جانه عقل من جانه دست ما جانه ممچر این هرش در وونن اموری نحفه آبوری نحفه اقتصاد ام بازاری خود کن ملتی خود کن و ام در دوری خواجد کن. Deşta Pirsûsê bi gîştî û bajarê Kobanê jî di nav de bi îsotên xwe yên tû ji navdar e. Gundên Kobanê yên weke Qilheydê bi berhema xwe ya îsotên Sor û Tûş tê naskirin.